umugoroba mwiza kuri wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi aho udukurikiranira uherereye waba udukurikirana uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tukwifurize kugira ibihe byiza cyane. Tuje muri update z'amakuru akomeje kugarukwaho kuri uyu mugoroba wo kuri tariki ya 29 z'uku kwezi kwa 9 uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2025. N'amakuru ari kugenda agarukwaho mu mirwano ikomeje guhuza umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hano mu burasirazuba bwa kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Makuru yacu rero reka tuyatangirire hano muri teritwari ya Masisi mu masaha 9 cyangwa se ku gicamunsi cyo kuri tariki ya 29 z'uku kwezi kwa 9 turi ku munsi wa mbere w'icyumweru. Ni igitero gikomeye cyane cyaje kugabwa ku mutwe wa M23 hano muri teritwari ya Masisi, ndetse binavugwa ko abasirikare benshi ku ruhande rw'umutwe wa M23 baje kuza gukomerekera muri kino gitero. Amakuru akaba akomeje kugenda yemeza ko Asikoyi 25 su mw'abantu mwe hano muri teritwari ya Masisi yaje gukora agatendo cyangwa se yaje gukora icyo twakwita iribra ku mutwe wa M23. Tugiye kuza kubirebera hamwe muri izi page z'aya makuru, ariko nanone mbere yuko tuza gukomeza n'incamake z'amakuru tugiye kugarukaho muri kano kanya, katubanze tukwibutse niba utarakora kuri sabone ako twiyungaho ugakora kuri sabone cyangwa subscribe bikore kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Ni ibintu byoroshye cyane rero. Reba munsi ya video yawe urabona hano handitse sabone cyangwa subscribe mu ibara ry'umukara, ubundi hakane ntiwibagirwe kana kunzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibona mu bambere. Amakuru yacu ugiye kurikirana 5 ku kandi. Turagusaba rero gukora share aya makuru kanayasangiza inshuti n'abavana, ukajya muri comment ugatanga igitekerezo ndetse ugakora na like. Reka rero twikomereze n'amakuru yacu. Twari hano muri Masisi ku gitero gikomeye cyane cyaje kugabwa ku mutwe wa M23 ni ku basirikare abagera muri 90 bari hano rero muri teritwari ya Masisi mu duce tugiye dutandukanye. Rero hano muri teritwari ya Masisi bikaba bikomeje kugenda byemeza neza ko umutwe wa M23 rero waje kuba wagabwaho igitero hano hakoreshejwe rero Asikoyi 25 ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirangajwe imbere n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi. Kugeza amagingo yanga rero nakomeje kugenda bigaruka ko makamyo agera mu 8 yinjiye Uvira, ndetse abasirikare b'u Burundi bagiye kugenda bashyirwa ahantu hagiye hatandukanye mu duce rero dutandukanye turimo kuberamo imirwano. Biravuga ko rero ari abasirikare benshi bari muri aya makamyo, gusa umubare w'abasirikare baje kuba bakwinjira hano muri Uvira baturutse mu gihugu cy'u Burundi ukaba utaramenyekana, ariko amakuru twizeye neza duhabwa n'imboni zacu z'abanyamakuru bakomeje kugenda bakurikirana hafi by'intambara neza kuri tere hano mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaba bemeza ko ari abasirikare benshi rero baje kuba bakwinjira hano muri uyu mujyi wa Uvira. Ni mu gihe rero hano mu nkengero z'umujyi wa Uvira naho hakomeje kugenda humvikana ibiturika biremereye ku mpande zombi, haba ku ruhande rw'umutwe wa M23 ndetse no ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirangajwe imbere n'izi ngabo z'igihugu cy'u Burundi ndetse na Wazalendo. Biravuga ko rero ingabo za M23 zitorohewe hano muri zi nkengero z'uyu mujyi wa Uvira. Nyuma y'uko hari amakuru yagiye acicikana cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru yemeza ko hari abasirikare ku ruhande rw'igisirikare cya M23 bambaye civile binjira hano muri uyu mujyi wa Uvira, ndetse byaje guhangayikisha cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashakisha izi ngabo. Biravugwa ko rero zabuze, ariko nanone igikorwa cyo kuzishakisha kikaba kigikomeje.
ndetse ari n'ibintu bikomeje kugenda bitera impungenge ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane ku butegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bitewe n'uko batekereza ko isaha ku isaha mu gihe aba basirikare baba bakiri hano muri uyu mujyi wa Uvira bishobora kuzaba bibi cyane, ubwo abandi basirikare basigaye inyuma bazaba bagabye igitero, ndetse bikaba na ngombwa ko hari n'intwaro zishobora kuza kuba zakwinjizwa hano Uvira mu buryo bwihishe cyangwa se mu buryo buhishe, bikarangira rero mu gihe baba batewe, uzi kugira ngo urwanye umwanzi ukurimo hagati unaguturuka mu mpande zose ni ibintu bitoroshye. Ariyo mpamvu rero ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barimo barwaniriza kugira ngo babe basubiza inyuma izi ngabo za M23, ndetse bagerageza no gushakisha bambaye civile bakinjira hano kuri buno butaka bw'uyu mujyi wa Uvira. Magingo aya ngaya rero amakuru nanone akomeje kugenda yemeza ko hari abasirikare nanone ku ruhande rw'igisirikare cya M23 baje kugaragara. Wari umurongo munini cyane winjiraga hano muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Uvira, bivugwa ko ari amaraso mashyashya rero mu basirikare bashya baherutse kwinjizwa mu mutwe wa M23 bagiye gufasha bagenzi babo hano muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Uvira. Uyu mujyi wa Uvira ukaba ari umujyi umaze igihe kinini cyane, mu nkengero zawo harimo harabera imirwano ikomeye, imirwano yahuzaga hagati y'impande zombi, ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kirangajwe imbere n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi. Uvira ku ruhande rw'umutwe wa M23 byarananiranye kugira ngo babe bakwinjiramo, babe bahafata nk'uko bagiye bafata n'utundi duce tugiye dutandukanye, harimo nk'umujyi wa Bukavu, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo, ndetse n'umujyi wa Goma, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye harimo za Warikare, za Minembwe, za Masisi, za Warungu, ndetse n'utundi duce dutandukanye kuko bagiye badufata. Ariko hano kugira ngo binjire muri uyu mujyi wa Uvira, ibintu byabaye bibi cyane ku ruhande rw'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi, bakoze icyo twakwita defense ikomeye cyane. Aho rero uyu mujyi wa Uvira uramutse unafashwe n'umutwe wa M23 byaza kuza kuba bibi cyane, dore ko imipaka ihuza Uvira n'u Burundi yahita ifungwa. Ibi rero bikaba ari bimwe mu byatumye Perezida Neva ndetse na Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakomera cyane kuri uyu mujyi wa Uvira. Kugeza amagingo aya ngaya rero byananiye umutwe wa M23 kuba wakwinjiramo ngo ube warwana mpaka wigaruriye uyu mujyi wa Uvira. Amagingo aya ngaya rero hano mu nkengero z'uyu mujyi wa Uvira, mu birometero bigera muri 5 uturutse muri uyu mujyi wa Uvira, hari kubera imirwano ikomeye cyane, aho umutwe wa M23 kwavanze ushaka kwinjira kwigiza imbere abasirikare b'igihugu cy'u Burundi wazana ndetse na FARDC, ariko nanone bikaba iby'ubusa, dore ko ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi na FARDC bafite ibikoresho bihambaye cyane, byananiye gutsimbura ngo babe basubizwa inyuma, ahubwo ku ruhande rw'umutwe wa M23 amakuru yizewe turi kugenda dukura ku mboni zacu z'abanyamakuru baherereye hano kuri buno butaka, zikaba zemeza ko rero ibintu biri guhindura isura. Abasirikare ku ruhande rw'umutwe wa M23 bakomeje kugenda rero bahasiga ubuzima, abandi nabo bakakomeza kugenda bakomerekera muri iyi mirwano ikomeje kugenda ihuza igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'uyu mutwe wa M23. Ibijyanye n'ibiganiro hagati y'impande zombi, ibi bikaba byarananiranye. Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo we ubwe akaba yabigarutseho avuga ko ikintu agomba gukora ari ukurwana mpaka kugera ku iherezo, kugera arimbuye umutwe wa M23 hano mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Update y'amakuru rero twari dufite kuri uyu mugoroba kuri tariki ya 29 z'uku kwezi kwa 9 uyu mwaka turimo 2025, irayo ngo gusa turakomeza kugenda dukurikirana hafi, turagenda tuba update 5 kwa 5 ko turi bugende tubona amakuru, turagenda tuyabagezaho 5 kuri 5. Nyaboneka rero niba ari ubwa mbere ubanye natwe, reka tugusabe gukanda kuri sabone cyangwa subscribe, niwibagire gukanda konzogera kugira ngo tujye dushyiraho amakuru notification ugize ubona no mu bambere amakuru yacu ugiye kurikirana 5 kuri 5. Kurashaka cyangwa se partage aya makuru yasangiza inshuti n'abavandimwe, ikindi niwibagire gukora like
ujye hasi no muri comment utanga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Byiza ubishibe bibi nabyo bine kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kuba natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru naka garuka. Reka rero dufate uyu mwanya tugushimire wowe wabanye natwe kuva ku ntangiriro z'aya makuru yageze ku musozo. Ni by'agaciro komeye cyane uw'ingenzi kuri twe, mpamvu natwe dufashe umwanya kugira ngo tugushimire kubwo ubwitange wagize ugatangira n'aya makuru kugira ageze ku musozo. Gusa tunakwibutsa niba utarakora sabone cyangwa subscribe, uyu niwo mwanya mwiza wo kubikora. Ikindi ugakora share ndetse ukajya no muri comment ugatanga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Byiza ukabishima, ibi nabyo ukabinenga kugira ngo dukebure utwereke aho twakosora tujye tukugezaho amakuru meza acukumburanwa ubuhanga ndetse n'ubushishozi. Ciao ciao, bye bye, hasta la vista.